Dobroveče Podgorice. Dobroveče moje damo. Dobroveče grade na Morači. Dobroveče grade slobodne misli i riječi, grade mladosti i studenata. A sada zapjevajmo našu slobodu, zapjevajmo našu prepoznatljivost. Zapjevajmo naš bol i ponos, zapjevajmo našu himnu. Kada sam u Podgorici, lijepo i romantično mi je svako godišnje doba. Da, Majo, ali meni treba nešto više od romantike, znaš, nešto pored toga, neki provod. Podgorica je sama po sebi provod. Pa dobro, ajde da završimo s ovim pa da idemo u provod. Ali ne treba ti bolji od ovog ovdje večeras. Dobrodošli na manifestaciju Moj izbor je Crna Gora. Sve je prolazno, i političke partije, i lideri, i recesije, i uspjesi. A samo je Crna Gora vječna i zato je ona naš izbor. Večeras je naš izbor provod. Večeras je naš izbor muzika. Sad želim da najavim jednog džentlmena koji obožava ovako mlade i uspješne žene. Kao ja. Da, dušo. Dakle, ovaj džentlmen koji nam pjeva večeras je Bane Nedović. Mogu malo ruke, ruke, ruke! Znam nisi mi takva suđena, bol mi nanijela pa otišla. Noć te sakrila, kud si nestala, pa te pjesmom sada dozivam. Da još jednu noć ja ljubim tvoje usne, tvoje grudi i opijem mirisima tvoga tijela uzdasima. Ovo malo duše dajem, a znam da ću da se kajem, jer će s jutra s drugim biti
se mrsim merake. Da još jednu noć ja ljubim tvoje usne, tvoje grudi. Znaš li koja su najhrabrija zanimanja na svijetu? Pa ne znam, sigurno je jedno od njih biti rukometni golman. Mada naši su momci svi rukometaši podjednako hrabri kad su pobjedili Šveđane i tako se plasirali na svjetsko prvenstvo. A ova mlada dama navija za naše rukometaše. Ona dolazi iz Podgorice, naša diva koja je pobjedila na Sunčanim skalama i večera samo za vas premijerno izvodi 2 pjesme, a ona je Anita Popović. Ide novi dan, ja dalje idem sama. Bez tebe, sa tobom i bez nas, sada sve jedno je. Ostavit ću sve, otići daleko od tebe. Bez tebe, sa tobom i bez nas, sada sve jedno je. Predugo vjerovala sam tvojim lažima, sada sam sigurna, sve nisam najbolja. Dobro je biti svoj bez tebe, idem dalje u nove pobjede. Čeka me drugi, ali ako ne, svejedno je. Jučer bila tvoja, danas ne, prija mi promjena i zamjena. Čeka me drugi, ali ako ne, živim život punim plućima. Biću slobodna, za mene opet život počinje. Bez tebe, sa tobom i bez nas, sada sve jedno je. Ostavit ću sve, otići daleko od tebe. Bez tebe, sa tobom i bez nas, sada sve jedno je. Predugo vjerovala sam tvojim lažima, sada sam sigurna, sve nisam najbolja. Dobro je biti svoj bez tebe, idem dalje u nove pobjede. Čeka me drugi, ali ako ne, svejedno je. Jučer bila tvoja, danas ne, prija mi promjena i zamjena. Čeka me drugi, ali ako ne, živim život punim plućima. Svoja, idemo zajedno! Svoja, dobro je biti svoj bez tebe. Ostvarili smo svoju državu. Ostvarili smo svoj jezik. Ostvarili smo svoje ime i prezime na Istriveru. A šta je čovjek bez svoje države? Jedna slamka među vihorove. Nosili su nas vihorovi i oluje, ali mi smo preživjeli i opstali. Preživjeli smo velike i svjetske ratove, preživjeli smo imperije i careve. Preživjeli smo 18. i 41. godinu i sve one godine kad su htjeli da nas ugase. Ali luču slobode još niko nije uspio da ugasi. I neće niko nikad u Crnoj Gori. Preživjeli smo 90. preživjeli smo tranzicije i bratoubilačke ratove. I sačuvali multietničku i multinacionalnu Crnu Goru. I opstali među silnima i jakima, među bijesnima i lakomima. Jer svi koji znaju šta hoće, prežive. A naš izbor je ostvaren 21. maja 2006. godine sa olovkom umjesto sa sabljom i puškom u ruci. Naš izbor je Crna Gora, ostvarena u Briselu među diplomatijom, u Londonu među olimpijcima, širom svijeta među najboljima. Ostvariti se znači živjeti punim plućima. Pod punim jedrima.
za prave iskonske vrijednosti. Imamo uslove, imamo svoju zemlju i potencijale, a nema većeg bogatstva od države i mladosti. Zato ih iskoristimo do kraja i stvorimo nove izbore za nove mlade ljude, jer nećemo vječno biti mladi. Iako su najljepše godine one koje trenutno dišete, ipak je mladost šampion bez premca. A znate i sami da nije lako biti šampion. To znaju samo šampioni. A mi smo svi šampioni mladosti. One znaju kako treba igrati za svoju zemlju i kako donijeti prvu istorijsku olimpijsku medalju u Crnu Goru. A vi znate kako treba navijati za svoju zemlju. Zlatne lavice, tamo igra Luče moje, Crne Gore brani boje. Zlatne lavice, na terenu sve su tamo, do pobjede hrabro samo. Zlatne lavice, tamo igra Luče moje, Crne Gore brani boje. Zlatne lavice, na terenu sve su tamo, do pobjede hrabro samo. Entuzijazam, talenat i mladalačka ambicija dovoljni su da svoj život uredite onako kako želite, ali nije dovoljno da budete humanisti i društveno korisni, što je cilj novog globalnog čovjeka. A kakav treba da bude novi, mladi, idealni čovjek, najbolje zna Crnogorska kulturna mreža koja već godinama istrajava u svojoj namjeri i ciljevima. Molim vas jedan veliki aplauz za organizatora ove večeri, Crnogorsku kulturnu mrežu. Crnogorska kulturna mreža od svog osnivanja njeguje crnogorsku tradiciju, ali i savremeni crnogorski izraz i oblik crnogorskog društva. Između ostalih, ciljevi formiranja organizacije su organizovanje kulturno-zabavnih manifestacija i razmjena kulturnih iskustava sa zemljama regiona. Svjesni u svoju viziju, kao u svim projektima do sada, pred sobom smo postavili ne tako nedostižne ciljeve. Poštovanje države i državnih simbola Crne Gore, jer poštujući državne simbole mi poštujemo sebe. Očuvanje crnogorskog identiteta, širenje i jačanje pretpostavke za očuvanje i razvoj kulture u Crnoj Gori. Širenje ljubavi prema državi i državnim simbolima, organizacija kulturnih programa i obilježavanje zajedničkih i značajnih državnih praznika. Afirmaciju mladih kako bi se svakom mladom čovjeku bez obzira na vjeru, naciju i političko opredjeljenje obezbijedilo pravo na stručno osposobljavanje, usavršavanje i pravo na rad. Teško prihvatamo činjenicu da su svi narodi veoma ponosni na postojanje svoje države, dok u Crnoj Gori često bivamo svjedoci nepoštovanja i skrnavljenja državnih simbola. Zato ćemo našu misiju posvetiti informisanju i edukaciji građana Crne Gore kako bi svi upoznali, shvatili značaj i stekli poštovanje prema grbu, zastavi i himni naše države. Vizija Crnogorske kulturne mreže je moderna i nepodijeljena Crna Gora. Kroz razne akcije koje sprovodimo sugerišemo svim građanima, a prvenstveno mladim ljudima, stop podjelama. A to smo dokazali kroz naše projekte Proslava Dana nezavisnosti pod sloganom da je vječna Crna Gora. Pa onda prestižni crnogorski Oskar, Proslava Dana nezavisnosti od sjevera do juga, Forever Montenegro Sport Fest. Poštujmo zakon o državnim simbolima, ne zapostavimo 21. maj, fotokonkurs biramo 3 najoriginalnije fotografije skrnavljena državnih simbola, kome građani najviše vjeruju, Dani Borovnice, My Love Montenegro. Crnogorska kulturna mreža se prije svega bavi afirmacijom mladih, kako bi se svakom mladom čovjeku, bez obzira na političko, nacionalno i vjersko opredjeljenje, obezbijedilo pravo na rad i usavršavanje. A to će nam večeras posvjedočiti gospodin Aleksandar Damjanović, predsjednik Crnogorske kulturne mreže. Dobroveče Crna Goro, dobroveče Podgorice. Uvaženi studenti i srednjoškolci, dobrodošli na akciju Moj izbor Crna Gora. Radujem se što među vama vidim veliki broj mladih ljudi koji su budućnost kako Podgorice, tako i Crne Gore.
Akcija Moj izbor Crna Gora nije koncipirana da bi dala podršku bilo kojoj političkoj partiji. Naš cilj ste vi, mladi ljudi, da vam pokušamo skrenuti pažnju sa nadgornjavanja koja rade političari kako bi vas dezivuisali i kako bi sačuvali svoje udobne fotelje. Svjedoci ste da se političari prethodnih dana baš brinu oko vas, a prije toga nije bilo pomena o afirmaciji mladih, o zapošljavanju mladih. Oni se trude da samo sačuvaju svoje pozicije. Nemojte dozvoliti bilo kome da kod vas pokvari sliku o Crnoj Gori. Crna Gora je naša jedna jedina država, mi bolje nemamo, ovakvo kakva je, moramo je prihvatiti i moramo se truditi da izgrađujemo, da iz dana u dan sve bude ljepša i bolja. Također, želim da apelujem na predstavnike vlasti i opozicije da ujedine svoje potencijale i da se riješi problem nedostatka radnih mjesta za vaš mlade. Nadamo se da će i novi program vlade Crne Gore omogućiti vam što do sada nije bio slučaj, jer do sada je bila situacija da je se samo moglo do pripravničkog i do radnog mjesta uz partijsku knjižicu. Nadamo se da će taj program omogućiti vama da se dokažete, pokažete svoje potencijale i riješite svoju egzistenciju. Nadajmo se da će i Lukšić i Katnić i drugi mladi ljudi svojim kvalitetnim radom otvoriti mogućnost da se još neko dokaže na visokim pozicijama od vas. Također, želim da apelujem na vas da ne slušate političare, da se ujedinite, da volimo i poštujemo svoju Crnu Goru, a naročito nemojte slušati one crnogorske patriote kojima Crna Gora služi samo da bi poboljšali svoje imovinske kartone i sačuvali svoje pozicije. Na kraju, hvala vam što ste se odazvali da prisustvujete ovoj akciji. Hvala Kazinu Splendid, našem partneru, hvala Studiju Armade DO, hvala Parlamentu Univerziteta Crne Gore, hvala PG Soundu koji je zadužen da ovo prelijepo zvuči. Hvala vam i živjeli da je vječna Crna Gora! Hvala Podgorici za uspjehe i nadahnuća. Podgorici koja je uvijek rađala talente. A ti talenti su svuda oko nas i oni mogu da dođu i do kraja svijeta sa svojim stasom i glasom. Od njene igre i od njenog plesa zastaje dah. A ona je Kristina Mitrović.
Dolaze bolja vremena. Ali ni jedno vrijeme nije lako. Vjerujte u sebe, u svoje vizije i svoje mogućnosti. I tako ćete napraviti prave izbore, ali i greške. Ali greške i iskušenja su sastavni dio svakog života. Greške postoje da bi se ispravljale. Da, greške postoje da bi se učilo na njima, a iskušenja da bi se mjerio napredak. Mladost je od uvijek iskušenje. Da, Majo, ali mladost je i naša snaga, a to nam najbolje dokazuje momak koji je uspješan i sa loptom i sa mikrofonom, a njegovo ime je Nemanja Marojević. Nisu duge noge, na tebi najbolje. Nisu vrele usne, mamac za nevolje. Nešto neka tebi sve više privlači. Bez dodira to me zlači i oblači. Pa kaže, u oči me gledaš, opasno, a to mi prije. Gledaš me, a ne daš, to je provokacija. Kaži šta bi htjela, koji dio moga tijela. Kad si tako smjela, što si pocrvenjela. U oči me gledaš, opasno, a to mi prije. Gledaš me, a ne daš, to je provokacija. Kaži šta bi htjela, koji dio moga tijela. Kad si tako smjela, što si pocrvenjela. Evo će sad malo da mi pomognete, može? Pa ćemo zajedno. Pa kaže ovako, šta? U oči me gledaš, gledaš me, a ne daš. Kaži šta bi htjela, kad si tako smjela. U oči me gledaš, opasno, a to mi prije. Gledaš me, a ne daš, to je provokacija. Budimo svjesni i savjesni i naši su dometi daleko. I kad ne vjeruju u nas, daćemo sve od sebe. I napraviti istorijske rezultate. Molim vas jedan veliki aplauz za šampione i vice šampione Evrope. Vaterpolo reprezentaciju Crne Gore. Najbolje su najbolje, crnomorske ajkule. Najbolje su nego što, za pobjedu dajte gol, za pobjedu dajte gol. Najbolje su najbolje, crnomorske ajkule. Najbolje su nego što, za pobjedu dajte gol, za pobjedu dajte gol. Samo rad i ideje nisu izdali čovjeka. Mlad si i možeš sve. Imaš svoju zemlju da stane iza tebe. Imaš svoj grad da stane iza tebe. A to je jedan jedini rodni grad, Podgorica. Podgorica, naša jedina i neosvojiva. Dala nam je mnogo, ali je i tražila od nas maksimum. A mi ne pitajmo šta je naš grad učinio za nas, već šta mi možemo učiniti za njega. I naše su mogućnosti velike. Jer smo mladi i možemo sve. Kao što su mogle Ajkule, kao što su mogle Lavice, kao što su mogli naši džudisti Dragomir Bečanović i Srđan Mrvaljević. Šampion i vicešampion svijeta, kao što su mogli naši Goran Radonjić, Ivan Strugar, Predrag Radošević, Dejan Zlatičan i Nikola Cjekloća. Vjerujmo u sebe i u naše izbore. I svijet je naš. Kao što on vjeruje u sebe i u svoj glas. Dame i gospodo, sa nama večeras momak po kome se poznaje Podgorica, ali i on po Podgorici. Bojan Delić! Evo može ovano i ovo. Moja Podgorica dušu grije, vječna ljubav u srcu sjaj. Ona me nikada izdala nije, moja ljubav najveća.
Ona me nikada izdala nije, moja ljubav najveća. Hvala ti, majko, za prvi dah, hvala za ljubav, sreću i strah. Najljepše boje srcu si dala, volim budućnost do posljednjeg dana. Najljepše boje srcu si dala, volim budućnost do posljednjeg dana. Podgorice, grade moj, i Podgorice, svica tvoj, rođena ljubavi, srce ću te čuvati, dok živim nikad me ne bude, Podgorice, volim te. Kažu da su najpametniji ljudi koji vjeruju u svoje potencijale i u mladost. A Luka Pavićević je vjerovao u momke koji su upisali čistu desetku u kvalifikacijama za prvenstvo Evrope. Pogledajmo čuvenu trojku mladog Ivanovića. Nikola Ivanović dobija loptu sa sredine terena. Pobjeda! Nikola Ivanović je ubacio koš sa sredine terena. 73-71. Pobjeda u areni. Crna Gora na putu se plasira na prvenstvo Evrope. Bolji smo u Srbiji u sred Beograda. 73-71, kakva trojka Nikola Ivanovića. Niko nas ne smije zavesti jer mi imamo svoj izbor. Mi smo budućnost Crne Gore. Crne Gore među brdima i rijekama, među planinama i morima. Crne Gore među evropskim i svjetskim narodima. Međunarodno priznate i slobodne Crne Gore sa ogromnim i ostvarenim mogućnostima. Zato napravimo svoj izbor i put je jasan. Crna Gora je naš izbor. A program otvaranja novih radnih mjesta za mlade Vlada Crne Gore nam obećava. Obećava nam evropski put, put prosperiteta i demokratije. Mi imamo svoje mišljenje, svoj identitet, svoju zemlju i istoriju, svoju himnu, zastavu i grb. Sve je u našim glavama i rukama. Zato ne brinem za nas. Mi smo budućnost kao što su i oni. Oni koji sa svojim nogama kreću u fudbalske kvalifikacije. Mirko, Stevan, Luka i ekipa. Crna Goro, majko naša, volimo te srcem svi. Svi momci znaju šta hoće i koliko mogu, a zajedno možemo sve. A još jedan momak koji je večeras ovdje sa nama, isto zna šta može, koliko može, a on je Samir Ramović. Ti si od vatre, ona od vode, mogla bi da te ugasi. Jedino jesi to sam, dobio bitke, sada nek te pobjedi. Za sreću puno mi ne treba, jer dovoljni smo samo ti i ja. Ti i ja, sobi 2 za 2, moja jedina. Hvala Podgorice! Dragi moji, treba imati i čuvati prijatelje, jer se prijateljstvo zaslužuje i njeguje. Zato su naši prijatelji večera sa nama i vjeruju u mladost i u naš izbor. A i naš i njihov izbor je Crna Gora. A naši prijatelji su Splendid Casino Royal, Armade Studio, Success Sito štampa, Metropolis, Nezavisni dnevnik Vijesti, Cafe del Montenegro, Portal Analitika, Mehanizacija i Programat, Mercator Grafički centar, Securitas Montenegro i PG Sound.
Sve što je lijepo ima kraj. Ali ovo je početak jednog divnog koncerta. Početak nove Crne Gore i novog čovjeka u trećem milenijumu. A sa nama je večeras momak Koji je odavno napravio svoj izbor, a puno puta uticao i na naše najbolje i najljepše izbore. Večeras ćete uživati uz njegove pjesme, sresti srodne duše, jer naš je trenutak, naša mladost i naš izbor. Iskoristimo ih. Sa nama je Vanja Radovanović. Kaza sjaje svjetla u gradu, ti naša ugasi. Kad se kasno kući vratim, nek te samo mjesec krasi. Ko se haljine odbaci, ja ću na prstima ući. Na to satelit u noćnoj smjeni, samo će naše uzdahe čuti. Prave rukama pronađi, pričaj dodirom, a nek se tvoja čežnja spoji s mojim nemirom. Prave rukama pronađi, pričaj dodirom, nek se tvoja čežnja spoji s mojim nemirom. Kad u crno svijetlja i ljutnja, ti ništa ne pali. Ja ću ko vazda, bar malo da kasni, ali bar to smo oboje znali. U tami ne vidiš ljude, u svastu želja do jutra. Neka nam sude, neka nam sude, neka nam sude, ali tek s jutra. Pa me rukama pronađi, pričaj dodirom, nek se tvoja čežnja spoji s mojim nemirom. Pa me rukama pronađi, pričaj dodirom, nek se tvoja čežnja spoji s mojim nemirom. Pričaj dodirom, nek se tvoja čežnja spoji s mojim nemirom. Pa me rukama pronađi, pričaj dodirom, nek se tvoja čežnja spoji s mojim nemirom. Treba biti svoj kao što su oni. Oni su otpjevali svoj izbor i postali idoli mnogim generacijama. I dan danas pjevaju se istim žarom i izborom. Jedan jedini neprocijenjeni crnogorski perper večeras pjeva za nas.
i tvoje boje. Zvijezde ka zvijezde, zavut se gnijezde, kad dobila si krila, isto noć je bila. I svaki milimetar, daleka kilometar, dijele nas teške riječi, ovo je njihov vjetar. Na njima nema moje i tvoje boje. Zastave, na njima nema moje i tvoje boje. Na polju zastave visoko vijore, na njima nema moje i tvoje boje. Ljudi, nadam se da ste se lijepo zabavili. Noćas su za vas svirali za klavijaturama Michelangelo, na bas gitari Zeko, na bubnjevima Mane i na gitari Popaj. Pjeva je Nikola. Prije neki dan probudi me šaptanje, bijeli golub je davao neke znakove. Ej, znaš li gdje ti stanuješ? Nema te, ne dolaziš u naše krajeve. Gledao sam zbunjeno, da li sam to sanjao? Nisam se probudio, sa njim sam pričao. Htio sam da vidim
snježne vrhove, želio sam da budem ispod planine. Ej, golube sa trga Republike, pozdravi sve curice iz moje ulice i one stare drugove što pitaju te za mene. Ej, golube poljubije, ej, golube sa trga Republike, pozdravi sve curice iz moje ulice i one stare drugove što pitaju te za mene. Ej, golube poljubine. Htio sam da vidim stare drugove, da opet pređemo preko ulice, ponekad da sviramo uz modre obale. Želio sam doživjeti dane maturske ekskurzije. Ej, golube